Allin p'unchay munasqa kuyamasi, masqa kusikuywan kunandiya sayarikuyki, waliqllachu kayki? Cosa pacha, Diospaq yanapayninwan kunandiya noqanchik sumaqta ñawirisun qillqasqanta. Cuentay munaykichik kunandiya imaynata devoción matutina oqharin primer pionero kay iglesia adventistamanta. Pitaq pay karqari? Pastor Andrews. Payqa primer pionero karqa maychus predica Diospaq evangeliumanta. Niraq kawsayninmanta cuentasaqtiyki, entonces invitayki kunandiya mask'anata kay libro de Romanos capítulo 10 versículo 15. Maypi nin kay hinata. Diosmanta qillqasqanpi nin, pichus songo tiyakuy allin willaykunata apamuspa, chakisninqa may k'achamin kanqa nispa. Ahina karqa k'acha chakisnin kay Pastor Andrews pata, porque payqa apaspa karqa Diospaq evangeliunta. Payqa primer pionero iglesia adventistamanta. Mana chayllachu tukuy idiomapi, tukuy parlaypi sumaqta yuyaychaq Diospaq qillqasqanta. Hinataq parlaq tukuy runasman, tukuy idiomapi. Ima lindo kanman karqa chay tiempopi munasqa kuyamasi. Hinataq payqa yanapachikuq karqa wawanwan, maychu sutiyuq karqa mari. Payqa jovenyayninpi sumaqta traduceq karqa kay qillqasqata kay francés parlayman. Pero dia mari onqospa karqa kay tuberculosiswan. Hinataq payqa wañuporqa kay onquywan. Papasonqa yakisqa kasarqa munasqa kuyamasi. Waway ripun chantapis warmi mana kaypiñachu. Pero noqa panay tiyan Diospaq evangeliunta. Noqa purisaq porque mensajeron kani nispa. Hinataq unay tiempomanta payqa wañuyarqataq kay tuberculosis onquywan. Kunandiya tapuyki munasqa kuyamasi. Pastor Andrews chay tiempopi predicarqaña. Apóstol Pablo tiempompi predicarqaña. Kunanri pi predikanan tiyan Diospaq evangeliunta? Pit ukuychanan tiyan apaspa Diospaq qillqasqanta tukuy sonqosmadi? Noqanchikchu kanchik? Manachu. Si mana noqanchik kanchik chayqa munasqa kuyamasi pi kasan. Imayk'aq noqanchik apasun Diospaq evangeliunta. Kunan Señor ninchik invitasawanchik apanapaq Diospaq evangeliunta p'utunapaq tukuy sonqoman. Chay dia dia paytaq bautizakonqa munasqa kuyamasi. Ama qonqaychu kayta ruway. Kunan noqanchik t'ukuychana tiyan mayqinchus qallarirqanku pioneros iglesianchikmanta. Chay yachaywan munasqa kuyamasi kananchik kunandiya. Bendiciones.